Galtje gynne duishin litricha stavilis a fichit. Gallerumse niali an donaloch. Ha Carlin in Liorichan talitje gewilchen ar kutjoch gus an a Liorichan galike share chorachug. Agus ha shia duishin rintar shachat. Ha Carlin in Liorichan in cuman nam buinen a cumul teichgrain. Geharich, Bart na Gaelic, agus alla pechruachel. Agus an een cochael ri duishin soriche ha sin kutjoch at ar tang do choman gaelach luning, don olu dol miig, agus do hiolach ruri ichkomish nach marren. Clunische barach mun duishin seo haast. Ha sin atáise huglishin duis as an laf skriving nio eilschichtje a share de chloin na oikri. Seo in gear liste. Alec agus an Dalek Gaelic, le Sheila Heimbal. Keichgus an Mari, le William Morroch. Donny Dahach, le Gwen Bowie. Agus Istilium Sluk Saloch, le Kitty Hutton. Agus as an Ishigain, cohid in duische gleeg, seo an skriveter, agus kleisiche Lana Feten. Hallo, ulle dinja met dagens gewelsje ulleke suntag, gepi kaartje welsje in ju. Nus ha cruai eerjarig in galig ure de glein is oikri. Agus mar sin ha mi dagens gan feishin kuch, jin skielach gan seo a hele jaar liste an een klo an een unje nach bi fatte. Maar sin ha mi oorwastig geen talichtje, inse geef gewil en doos, san blaaf skriven njo eilschichtje is schaar, de glein is oikri, het dalf ku. Sheila Heimbal, son Alec agus an Dalek Gaelic. Ac is y titel Sheila agus mialaf ur nech, sif ha arier. Taple. Fesker ma. Geta ha mi dulich na chael sin ula crane colla en an arinjach na spatula agus dochelig glanya fi an aski. Ha mi chótálatje an dú seo ain san Alec agus an Dalek Gaelic, agus a bhígal páist ein san tacharte seo anoch. Si urim vordahain, an dachuit an dú si gléig, agus a bhí ein an cudioch trúr skrive réile chótalentach idir jaar liste. Bevel an tangvoer a horstó skippe cornleorichin san na hularút a haid a dhéanú, go harit check aim goma dirif, agus tang dú na bríomhan cudioch. Valentine a horstó ma farentin agus do Sean san taiche gomorim. Bet na chael Gaelic maher, by nexen va biach an tosioch san Dalek ag vil Gaelic, do tangvoer gasan san sin. Ha min dochas gan cord an eichirif agus gan bishin ula ag tachertis an vitrichish Gaelic bio a riist ein an unionach bíruata. Is ma ar einu I híle, agus am I an dochas confection in jarraket an clá ag eicher. Ha an naguas is an liorichan de chloin na oikri a cha eilsichug sa bblion a galaf. Seo an gear liste. Callum agus Arne Vorre, le Flori nich gail. Mograni agus an losgan mór, le Mari si nich gaulai. Tintin kiste chasta fiore agus Tintin slatrigal ri ottekar an itterhengehucht an Gaelic le Runage Sandilands. Agus is an duurs a hart shachat as an jaar clunje koa biar na fer television ulle jaloch voor program television clunje. Donny Dauterman. Hallo, Donny Dauterman is ja. Camera hou heen en nu. They at all but that the sur camera and heat en nu en belef look njo puar. Well, rutte sur shenne tuition litriges 2020. Ach koot al again tuis. Hiesjen en draaste heen. Oh. Agus en tuis is een jaren schaar te kleine oikri het al ku. Oh, my granny agus an loscan mór le madi sini cowboy. Gat an neach gavadi. Agus kunnen ik al kun me heen en limmetig me goort maar loscan en nog kaast, eh? Meer van jou. Jerry, cheerio. Kochred je gebleon na her vi agin.
Ach chuiú a taingeil gan tuchas cóin na leoirichen na náspis dói san cormhortlein ar opad a haspannach. Tális de na riadh gan tuchad an leoris na bríomhan agus gan fachgat a adi ar I chiad dúis. Cha burin dior cláine dhéanú gan jalabadad. Mo hain ga Robin Bands son a jalaban álin minadeoch at an scialach bio. Tain go skippe achgad, acnas a manager a gultig yn leor eisiachach. Margaret Dan yn jalabachie ein job professional dige. Sandra agus Karen son a fi doial ar y ffôn. Ha tos gen nidin at y sgialach ar hastíist rwyd a hachad nid am I tol ar yn hiolwch sy'n nolaj. Agus a bench stíist feit yn y hoichen agam. Agus hain dior ar anamach o gan y hoichen agam hyn agus Robin. Rys sin, ham i'n dogus gan hoder ei lule. Tap y leif. Melvar neach gyfari. Ynish, hasin y tîn gan dŵr sy'n yn laf sgrifin nio eilsitje y siar dy gynna fich. Coram dy sgrifid yr yn ure agus sgrifid yr yn steitje y fi gyr op yr ure het bielwn yn brihuan. Sio yn yw'n erig i'r liste. Aum na nashling arich, le Robbie Aundra mach glaach. Aum Sachierig, le Roddy Gorman. Cruhan, le Nathaniel Harrington. Agus Linia Going, le Alistair Paul. Agus ha Joy Dunlop y dolyg eisiau gein, cohir yn dŵr sio y gleig. O Garsjan, doch is gyfilsif ulig y doial. Apid gyda cael dy hon nach yr ein fi cryn coda yn bliana son yn sgrifydd yw'r a siad a chorygig a chanach lach agos na yw'r ymgosa y fi nhw cwydioch i'r blaenio agos gyda fi gacam sio am sygarig an yn gwasach yw. Ha mi cynsiach gyfel ffatoch yr yfclainsyn coniach ha i'r yn dwys son laf sgrifing nio eilsigtio y siad dy ynafich y fwyd myhyd yn bliana smar sin. Sé, Linia Going le Alistair Paul, crwniachig je sgialwch yn gyfych a ha yn dwys a hwcal yn bliana. Mel fy neach i'r Alistair agos cyddiach i'r hwledynia y fa gael part an sy'n arpys agos ha mi'n doch ys gynfeich mi ulisif an y nŵnia nach bwy ffata. Cyr i'n dras, agos lan fa. Hallo, Gaartjen. Sjosjen an een elan arain, agus ag baba gere labria haar vi akin in ju. Agus an la vi nas brea bulach gomsa an na hormi an jonaach kun dag lemi an duis show. Naich a hanne kukum maar jonak homor ri urum. Chalanes akam na gaan gun taik a chosemi an duis, as mar sin skorgom agus bevalam ma hang hors ga chuj, a ho kutjige gom me flie gerukke skrivig na galig. En tjossach gur ma heelach a beter voeling na gresen more ha mir vi a bel of skrine smie skrivig. En oorsen gan skippa ik en irish airline dana a hok misnach gom agus a hoor man air gom staker op bekken loog ans ma goed skrivi. Is mi jerk dan skippa ik korle na neorigen is an een taik praktikach agus brosnach a hukjat goms. As gesondetje gu alles en lang a va na mentor gom reine bliana a hai duischen skriver en ure oorlogik orm. Tappeleif. Meld yn eich Alistair agos am I talidra heit yn lior eilsiach yn aflana le lua pres. Ha barach gwysh yn rihyn, ach yn tosioch pys ciwl le Alistair McGillivane agos yn Colin White.
Fáilte ar ascu na dúisin lítricha stávíle sa fichad. Is an le teichfo chum an gealach luning ha Corlan in leorich na tafing dúir sa son in leor iction a sear. Ha Alex Ogilvy a ruchgachu a chumain, agus ha sin tangal gai ver son teich a chumal rishin dúir seo. On behalf of the Highland Society of London, I would like to congratulate all of the nominees for the Fiction Prize at the inaugural Gaelic Literature Awards. I am sorry that we cannot all be together for this event, but I would like to extend my thanks to Alison Lang and her hard-working team at the Gaelic Books Council for organising the awards and providing this platform to celebrate the authors and their nominated titles. The Highland Society of London is a charity that exists to support and promote the traditions and culture of the Highlands and Islands of Scotland, and is delighted to sponsor this Gaelic Fiction Prize. As some of you may know, the Society has a long and colourful history with Gaelic fiction. Some 200 years ago, the Society was involved in publishing the Gaelic language Poems of Ossian by James Macpherson, which, in retrospect, many felt were fictional in more ways than one, so perhaps the less said about that the better. More recently, the Society has focused on giving prizes for the highest achievers in Highland arts, including the gold medals for Pibroch at the Argyllshire Gathering and Northern Meeting, the Gaelic Singer of the Year Award at the Trads, and the Best Work by a Highlander at the Royal Scottish Academy Annual Exhibition. We have also presented the Highland Book Prize for the last 3 years, for the best book written in or about the Highlands, which covers both English, Scots and Gaelic language titles. It was this connection that encouraged us to get involved with the Gaelic Literature Awards. Supporting writers, publishers and bookshops across the region is a common thread, and encouraging readers to engage with these books is the most important thing of all. So I hope that this is the first year of a long relationship between the Gaelic Literature Awards, the Highland Book Prize and the Highland Society of London. And once again, many congratulations to this inaugural list of Fiction Prize nominees. Thank you. Jaar lister san an leor iction a sear, ha an or, le iang di urgeten. In tjurstoch bik agus skeelig genele, le morak ananich kneel. Keile in orstan, le morak law, agus da haurig an an ranjoch, le Graham Cooper. Agus is an ishe gein coher buonachig, seo Rachel Kennedach. Hallo a cháirsin, ha mi noch is go sin ulige ma in noch agus go bhfuil an dúir sin líteach is a cuairte raibh. Well, sé fír a dú urim ha seo bhósa a bhí igach a seo cóil raibh. Agus fi mi ra, hanil mór an a ha cuairte raibh sa na seo a fír dú scialach. Agus, well, ha mi chod holít go bhfuil fiction sa Gaelic i dul múnearst gúnearst. Nishe, mar a chuirt mi, sé urim mhór ha seo bhósa, bhí gí sé gaibh có head
Dúirs chum an ggéalach lúning son leor iction a seár I bhánach agus han dúirs I dulcú. In siústeach bug agus scéalach gan éile le mórach anna níc níl meachtanéach I bhórach anna smárainú ha mi nachas go mi jo aiche agah nach. Fesgur ma, agus ha mi dáchas go bhfuil se bhuileach go má. Ha mi chamátear gon de bhánach an dúirsteach big agus scéalach gan ile dúis chum an géalach lúnain seán an leoid iction a seár. Go deara héine cála gúlacham sa is seo agus charáisam dé chanin nu a chuid cáirleanna leirichin fisúcam áid be Agnes Rennie agus skipa achcaid chud an leir dúirst seán na dúiseach. Mar sin bhhelim ma hain mhór horst gaibsan chan an na bhaine an sin ach cuideach seán cho taichgal cuideachal sa hat a bhí an na háisich mi scríbach. Bhhelim cuideach ma hain go horst dá cháirlan na leirichin agus dá chuman géalach lúnain a ha cumal taich de sin dúis agus cuideach na bríomhan a bhacha me bheits adí iad a féin. Mór an tain go bhfuile ha mi ddíadach chu talite sa gás a bhí. Mealdanéach go bhórach anna agus tain go ríis do chuman géalach lúning. Ha sa taving dúis ruúri I cóma se san an leor bharsteach a seár. Yn aflana bí Carlan in leorichin a cáracha ciad bliana bhórúcach ruúri mach cómis agus ha sin na tart tain do a cheolach san céta bhí stéachach na dúir seo na eniam. I ggéarlasta san an leor bharsteach a seár, ha céim chéim, le Christian mach gile bhain. Clúan sin uaine, le seoras morach agus dulmach go líasa, Dan nan dúl, le Deborah Moffat, agus Nátartje, le Patrick McGee. Agus as an ísigéin cóhir buanachach seo Davy Walker. Hallo Chartin, ha mi taletje a bhí cánaríomh amach. Ha mi se an glasachu, féisgur I dú, agus ha mi dochas go bhfuil síise go má a spícáte a bhfuil sibh an drásta. Ba ruúdaí mach cámis nach madan a misc na bart is clútiche sa níchiad a bhlín, agus bisanna chiad chariche a bheith cóirleán na leirichin. Mar sin a imimechaí go bhfuil dúis san bártach na eniam. Agus ha mé talite insigah go bhfuil dúis ruúdaí bhí cámis san leor bhartach a seár a dulcú nis cáte do chuid mi chéis. Seo é. Ha dulcú clúantin uaine bártach le seoras mudach agus dal mach go líasa. Méall le neach do chuineach mach cláid an tísachu I do chuineach seo. Agus taingíise goideach ag cáin leirichin agus ha man dochas go bhfuil an líonche córtalíh an sa súl virtual a ha seo. Éiche bheith. Si úrum mhór a han gur é leor clúantin uaine bhóndaigh leor bardach na bliona san na bliona figid. Tolachas mór a han agus begynnym taig mhór a thud ga achad a gailtí go leor agus chuidí sin go mór I an Gordon Dónach a bheith cuideach na jeisach I leor agus rangtóir gan a nubad. Cuideach begynnym taig mhór thud gan a nein. Hu gún cuideach harisad imitach bliona seán mardach a seo chríneach. Siime bliona bh háisi mé chríneach an thoiseach agus ha imit ding an begynnym taig go thud gaibh a ha cúsan son adis sin rásta. Begynnym cuideach taig mhór thud gan a cheolach seán an taig cú giasan go cuideach agus man hút mí sé tolachas mór han nuair se seo bhónach agus ha mé go má moiteol go nuad leor clúantin uaine in nuair se seo. Ha sin sin in istan húis me dhéirich agus is sin dúis gáil míg san an leor neo iction a seár agus seo an gearliste. In úla sáirste, Jessichte le Wilson McLeod agus Michael Newton. As na Friavan le Timothy Curry Armstrong. Eter da Hill le Dal McLeod. Agus Shaul Mauvais le Dal Iachan Meek.
agus is an dúis seo hart seachat, seo clísaige animal agus scríbatar a thuair dúis gáil míc an na dáhíle sa seachtíag is an na gilmh clúiche eice ta cheonnachan. Ian mach gra. Hallo, Karsten. Am dos gewil na dúis an líchtrachis a Corsadh, sam hi omamsach in taligtje vi Consadh, agus miall an neach gan huletinje i de jaarlist son na dúisen. Ga dúis gáil mic a steiche gan na dáhíle sa deich son skívig úr a vrastnachug. An blianna ha dúis gáil mic a misk na dúisen ille had in feins na dúisen líchtrachis, agus heitje vullachug is an jaar nio iksen a sjaar. He immechi gyfer a neachtri be ag don mic heen is aatje ein is a jaarlist sa roinsio. Agus an dúis a dol go a núl as aarstje Jessica le Wilson MacLeod agus Michael Newton agus Seol má bheithe le dol echan mic. Daar jaar sonritje. Met alle neach Wilson, Michael, agus a gáil. Haina úrum sonritje go deachan dúa seo a bhullach a górn son an tuair a rein mi héin agus Wilson MacLeod am san leor an úl as áirste. Skit a rein singe spáin go leor as an a thuirse go búl, chan I aise go haun úr rá go bhfuil opair den ciad den eile ann, an tuas dána ó hen, barst agus scríbatarin an láinú agus luch jesachaí eile a thug cedgóing an operaachcha a chleach agus úr. A bharach gur sin ule ha sin fata an comain cóirla in Jorichin son na teiche a thuir sin achcha, tainceoch gur an foisichatar, Francis Bootle, chu deonach agus dealasach có chrúnneach go ha go mór agus tomadach a chur an chlá agus taingeal don na bríthehan a thug an tuaim seo going. Ma dheireg betulm tapa le a thuirstam a cheolach chur san a bhí cho fóid nachrúm a chur seachad laichin agus oichinin a gopar an leabhar seo. Ha mi an dáchas gan cutich an dúais seo gus ada an tlúai a haring do lítrachas na Gaelic. Díle baha cho bríomhar agus súspandeach ag cria echtarí agus féin aine an géal fat na'n ciad an blionna. Tapa le bhúla. Pescama, bewaar tíoch bekanachlan a chuirí na húirs Michael, mun leor seo agus mun urim seo, taing voor geharí gan scríbatarin an luch jesachaí a thug Ketgreen an scríbichin san óper a chur sa leor seo. Agus bewaar taing ar cúteoch rís na teolíchan a thug Ketgreen scríbichin an Karsten a chur an chlóir íist. sé leor farsin ha seo dul tún a lín mar a húirt Michael, agus haró léite leorí a bhain an a líteachas na Gaelic. Is gaisian sin águs go bhí luachhar agus féimeil de luchlíhí na Gaelic, cuasnach na Gaelic an san orsineocht. Ha an leor mar farste reit leoríchan a chur Francis Bootle Press amach, agus ha dúile stíte is líteachas an minchanan an ar an Eorpa, agus is gaisian ha sin an águs go bhí an leor féimeil do luchlíhí halharis agus go dear an ala bahín nach ró ítar eolach it dúlachas líteachas na Gaelic go seo. Tapa líh unar eile agus mar a bhórs mí sé urim garíú ha seo. Is ma ar ein Michael agus Wilson, melvar neach le chéile. Agus seo inis dal míc. Ha mi 4 halliste gan de bhuanaist un lewer an dúis. Lewer mór tomatach a ha na harrig mar kan bí kruif. Han I kruven avalan ha ma chola vidjer, kruven na nólan. Ach gederve na ron kommes akamse chrochan an lewer seo a dhégus áste. Ha mi 4 halliste gan de bhuanaist. Wilson MacLeod agus Michael Newton gan de bhuanaist Iadson an dúis seo. Aper lewer. Het mis an nuras gan de churad seur aan agus gan bí loch var gaifsen a ha gyri pech líteachas na Gaelic
sís tron na díntin. Ha an lewer seo fémal gunne a hánar gael, a chai cúteach fémal an a bhí tors deo healach de gunne at na chéile galig, berstes lístrachas na galig. Agus beval leumse mel an naoch a chud an dag ascach, a chud an lewer seo rí chéile. Nach de noch lewer, skrif me heen een misk een leeuwrichen a chwaar zo'n doos. Ga boor nach de hoeft me. Ga dat toelak een beetje leeteret geschiri. A hielske wil een doos na manjemse. Begaar ga sjenne vi kielige. Nach bi leeuwer skrif me se een nog gegitjer. A gereis brie den brieven ga een leeuwer eerst. Agus ha an shit sjaul me vehe. Nisje a gaarsten gaan je misje kierie doos. Ga me rief misal na doosen go heen. Van me vatten op a heursnelle, nan boeren go doosje horste geunje ille. Agus saun er a honschen, a ga een doosje a steege nam anjemse. A ga me ganjige kutjach, gorei deunje karan kuinjal a hans ne brieven. Agus kutjach gewil am feil zich klaar. Anne barach vieli. Go vielis kan de goed at een leeuwer zo is dat ga je choriken. De marpis. Me wel nog goran, a gaat wel hoog. A gegaarsen gaan je me keren toes, agus ga gaf me toes. Ga gaf me toes gebracht nam aan hem heen. En dan rot de hering. Maar ha woogetje aan zijn jouwse. Toepist a hagere zo. Sjeke wil nog gewil misje haast de schrijven de galig. Ha mi haast de schrijven de galig agus bi. Ha leeuwer na gailen am sjaun haast. Agus ha min dages gemart mi gefatte. Kan je jakke met een schrijven. Sjen doe is jaar hoer misje as een leeuwersen. Kan de schrijf mi. Hoor mi jerach saulas. A echgri me heulig heen a goed aan de brieren. Wat waan aderischen. Ha metallische wil het torst ure te hallig de geunje ille. Agus kan de haarstech om mahri kuts kan de goedat listen en doorsene voor manjem heen. Wel, wer zijn kade armse, vat en blionigen wis me aan zijn veulsja. Ach san geefse, aha, de doorsene. Han doos na manjemse, en blionde nam hellig heen keju. Dat dol go Wilson McCloud, agus Michael Newton, agus ha meer zo'n melanaioch, moor, a choror. Sjensje peen, ben nog gleef. Melverneach a gáil. Agus is an dúirsin lítricha stáhil is a fiche de hart gekríich, seo catíana na bharach, cariche chorla na leorichen. Pescamach arden agus campalaatse go jaraf ne liain son stúdach go chalante tron na dúirsin na noch. Chani de lestenus ach 4 fach gehan goese maar chariche gewoon de leorichen mial een neelch a chur a de goede skrive dat a het dúis a voor noch een noch. Wa me het panel na brihuen son hier doed een blione agus surugra le feeding gynt a chym kut skrivi cacnach galeorein mar vrihuen agus a sin ma agus fawain. Ha mi son tank voor a hort de gala bechrúachal agus de woord na galig son een kut meuniochi agus son een kut taike gesach garai hadis het na siamir sin na galaf. Ha sin kutjoch fat an komen geldoch vonin, tjöldoch ruede vi komers nach maden agus een olaf dolf meek son na taikesen a huf na duursen valle. We gullen jou een neoch kutjoch gechud et na skrive dat een gleed wet na jaar lustigen. Va firva vi geefstoch verf brima jener kutjoch prochri café Nicole het Fesker het BBC Radio na geel agus Gortcentrum gemoor. Maar Henk kutjoch gan de huien sorrytje het vi akin nog gan de brihuen de nieuw die Antonoch heen de galles de makje waans en koelen white son de huul. Agus tanke kutjoch gan hole feilsich had de goede stach jaar van de duursen blione agus behank kutjoch de skibbe
chun na leorigans go seach garad de Joe Sanders son na húlrúta seo harin di chéile go grain agus go snaso. Agus muéidirich 100,000 taink geise hanar kujoch son ar 100,000 lítrachis. Ma gets mi Eurodelegram as jalig sin. Charwarief cho kutramach sulemi gym bi taichgan son feilsiochig as galig. Ha me kieldoch sin ag either realtish, van de boeien meunochi, van de hule dinge ha canoch jaar galig, no a kusri lítrachis na galig an de doisen bi. Ha sin ule mar farst gan de show, bi tot taik de geilsiochig as galig. Agus am smeunochig gewel gar listichen na duersen lítrachis, jaraich gewel skrivig as galig, gar idu fadan agus bio. Agus leishin, bishin dash in aflo, le tille huersen, agus am nochus gemishin si krein koelak mune boord aan het kloetje courtiers aan de glasru. Ach chonneshin, ha mir som heel venig gederavule riest, agus eitje wagraarf, agus as een jalochig, ar jo vaant egal. Eitje wa. Ar tain geisio herfi y coiad. Ha sin an dachas gyn cort na leorach yn reif, agus gyn fai sin corm y fi color I chéle yr eist. Melaf ar neach a hwle dinge het dŵr siaing. Ys mar einsiw.